ademi harkash fikru wahake ki barak ginang agun men ege wahak ham komme dukas mi adwaha eya behegatu ekiyeki bebe fulun ekiyeki dimadimala eki beenun toga wahadakkam da mawbadna din ane agun frutan sa faha kollani hagetuga harkash fikru ki hamekani dini gotun ufidifawa kame gotuga misifa koregen ekore kantatta uterein duniyega meedu duniyega me hinga duniyega masaha dohole fawa duniyega tapat mujtama toga me hinga munda eki kantattaka me eki harakataka algoma nazar hin kalima me hagigatuga mige nuba mafhumegga islam deena muslimunna islam deena asastaka dekola hangurama kuruma beenum kurave hatiyare gotuga mi label noto mi nang eva beenum kure embima agon men harukash fikuru maane ki sharai gotum maana kuran jehechi maane ki islam deena ege nisben kurave shariatuga asastaka fushu ara deenuga nekkankan deena aqida gotum bis dehenin kankom gotum bas e kanka ituru kurun nota deenuga oy membarambar itura mi ekanko ameduga deke nazariya e deeni gotum mi harukash fikuru nota haddu fanalon kamuga maana kurun kamuga waruga e dini gotun ekan onna goen engigen noni ekan ei miharu haddu fanala fawa mi fikurekkan nota harukashi fikurekkan kandala kanwenge hame gota mige terege islam dina idikol fikur islam dina khilaf fikur islam dina dekol hangoram kora fikur ta dinoge asas taka dekol wahag dakka ekiki jamaat taka jamiyat taka mifada bismihum islam deenuge mi deena nispek koggen e deenuge sahha mafhumuga hinge harakattaka e deenuge sahha mafhuma mistakunna gwaleve gwalun taka islami sharoge asutakkumuga wakit qur'ana ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahha sunnatai adi ummatuge ilmuge ijma' sahha qiyas ke macce sabit fahore ekeki hukum taka dekola saaf kos idikola wahag dekum bes ei hama emihun gabul kora harukash fikura dekola bahadaka mujtama evidalwa medumina ambralumak kore kame gotuga emihun me sifa kora me eki mihun eki beenumuga eki kankamuga mi wahadaka mawdu e bay mismihun islam dina khilaf jamaat taka jamiyat taka islam dina idikol dawlat taka qawm taka mifada mismihunge me ruhum hodu mattaka emihun faratu samalakam hodu mattaka emihunge fikuran emihunge manhajan emihunge gowa golitaka tabawegen ule baikkan timammennan eba hiterekam forkodden jehekam migota mi vistun genomattakawas mi wahakata ebadak ema algon me duniyega mi tawzibu kiyagen tibi zuwanun helun teri zuwanun kanko nishna fikurkura bebe fulun astu hagigatu vistan ebe jehe kobato mi gastu hagigi rasah mane ki kobato mi kama dekola kurene hagigi masakkateki kobato ikhlas terikama mikan hallu kuram kuroidana masakkate ki miharu mi kuroy masakkato terein kon kametto mi nuba maqsadek nuba netega mi kurani mikan ebeji as hagetu kande emima awon dannawala ni khulasa kademisti swala hagetu ga mi islam deenuga kandalwa fa oy minek oy imek nengi e imum mihok berofa hori kamaka ei aqida gotun kumgaves amal gotun kumgaves kanden wede kande nelen emema deen engigen deenuge sahha mafhum danegen noni hagiyatuga emin kanden wen ede adeka wattaka korunje masiketaka besnege misala kalon balmanga miedu duniyega ammu ngeda islami qawmutaka medurmatige qawmutade amuk islam qawmutaka tuga mashhur qawmutaka fenna mehtibi den ham amukon islami qawmutoga mi amerikage sarkaruge siyasat taka emihun mi gengule usul taka hamatak akka mujtama uta islami mujtama uta fettumattaka emihun kufur dirasa taka dirasa taka aliga emihun koramunda masakkata kurmattaka e mujtama uta emihun mujtama uta islam mujtama uta be fikuri bataka e bata uteren mi emihunna ragale kombekkama hadu harukash fikuraki haddu faralmaki mihuriya etche emihun label kufa ya dekola emihun kora masakkata misisi lefa hori kan me rend me comparison kya me jamaat hoye amerika emihun me kan ko dirasa ta macche bina kora siyasat ta macche amerika ade gawmata ko islam gawmata ko me harakat hingom daruga emihun as
inget america ge me mihun as me research taka me cooperation takun hinga me masekket takun natija emihun as ot emihun ge leon takun algon men ge islamic qomto ge tibe me honda me harkash fikor me daskod dirima emihun harkash fikor gotuga label pura waki jamaat ei algon men islam mujtama terega harkash fikor kamak bayab be fonda me qabul kure kuregen harkashi kaun mujtama ta salam kurmataga kuranje masekkata kiwes america ge me rent comparison mihun noni adi dina khilaf ladini qawmutaka jamaat takun dekhe tasawwuruga hinga harakat takin ei islam mujtama ta terega din emihun ebuna medbena mujtama ta fettumattaka kuranje harakat gotuga emihun me qabul kure kuraruga algon men terem bay mihunaka yastu hagetuga novisne mi islam dina khilaf bayaku emihun beno mafhumeg machak me tab kufo mafhumeg kan adi emihun epura masekete ki astu hagetuga islam dina de kula kore masekete ki spebe fona ki gore bonno e algon fene de rajya ke sebore warak gina askari dara ga adi me tawge kurmu dara ga de rombe ijtimai kan kom dara ga hulanga kiyabandiya warak gina gaum bebe fulung ebetti huri divi rajya extremism huri member e kiya ga romer bohtan doghadagen mitanga e bebe fulung masters thesis bina ko for mitanga ti dini elboring facebook me like hunnor mihun jehage men shehege ejuga mitanga asmihun like kore mi de rajya ga hatufanalu huri member faha ko dekam mitaraje michi fadan e mihun se wenge hulanga gos mikalwa ka dekki wara fasyange mawutas faswanaka adi waragina marxist libenaka denga hikuri achiwa da kamita ne jamaat ka jamiyat ka mitaga nen achiwe se gitere ligen tibe from amelle echi vidalo jama hiye sada ko me bawm konvers ne baha konvers ne kantattaken hama liegen et miti kiyagen gos en ho masters degree achi hadaga madaga wazifa ge promotion nangawagen e musar nangawagen mitipon eko bar bodi romer bhutan dogu hadda engedo e mi awun fenna guri kan kamita meden masters thesis ko ha mi adaga me ane filawala ge wa ganu me dakkeni kema mi kanka me gani awun madanna wala ne awun me helange beje awun gabul pura islam dina nisbeba dina khilaf edinuga nek fikur taka amalu ta edinuga namuga puramunda islam usul islam mingat taku belikum ga venemes haddu fa harukash fikurta algon mujtama terega e boy ekam nebba kaun dakkani kil ehennames e harukash fikur ekam maanapur wenje ni shara e emunne maanapur wenje ni e hamaye keni mi bayaku beenum wa gotaka maanapur wegen islam dina dekola hinge harakat ekam ga anekka sikam wegen noane adi meyaku awumon fennane islam dina idikolo jamaatakun jamiyatakun anekka hama ebuna diinuge harukash fikur ga namuga mihunna dekolon anekka mihun se barakat terive mihun di mi medmine algon so masage bokore e ma khulasa ke miyadu europun holangun algon me dakka astu hagigi mukta ki holangu gabul pura neta mi hawara safkat befon vibe befon odogo na kenwas mi dennevi astu hagigi mi managa mehinga kankama ki mi holangun gabul kora democracy emihun gabul kora democracy hamataka emihun emihun amille mingano insani hakkuta gotuga mujtama uta onnan jehene kama emihun amille gabul kora holanguge e siyasi ijtimai e tasawwur e fikru emihun gabul kora fikura dimanu komme fikure ei harukash fikuru gotuga maana korevegin eade kola koreve angurama ekka album tereve ema ei hagiyatuga war saaf ko fenno ekkame emihun mi kanalani ko bakan med mineki islam dienu ga hori bak kankan ei harukash fikuru kamuga haddu fane alum kamuga maana ko e qur'an sunnatun sabita hori kankam se haddu fane alum kamuga maana ko gen e tere masek formeden ema khulasa ki mi masekkatuga algon men mi bahaga dakkaruga mi mawdu galum bahaga dakkaruga astu hagigi sahha mafhumuga ewaga dakkan chen ebbe salegga algon men mujtama terega nubay nurangalo kamek mi hallu kurma kure masekkete anekka wegen noane islam dina dekolo bayako hinga harakatek algon men bariumaka adi e maga koshade magaka algon men ebbe spefloko bar digen noane ekam wegen danjeni rangalo mastuga rangalo gotuga kurwe masekkete